pakai dum kerja Bapak Roneder sikap-sikap kam anak rantau silengan ladek anak rantau silengan ladek bujur terpaksakan perhatian di bata ngisi terjadi naik kinayakan kita geluh idonida adina harta si mahargana kap keluarga di bata ngisi terjadi ya aku nande karodu nida kam tawa rusurateku janji cinta dube duana senang mesra ras kita duana mama menangi dalam nisa ulah bayang panturan siakap kurang labulatiku mora ngidah gelusi megah gelar sadari wakap megah sadar sikut pindokan berebiri kesehatan dunanginku labu kerina kelbagi ukure kune turah pinakit anak si muda lanai bodadu nana pangan teh susue ya bujur.
Musik. Nung Enca Sienda bersikap-sikap kam. Orang tua kami si Ranto Nari, si Dengakam Nailanda.